Hi guys. Ni ana pud mi. Si Nanay Basing ni ako uban sa ahong igsuon nga si Delia maghimo mi og banana stem cake. Niaya mong kuan ingredients saging nga gibanggod. Ini ka magbanggod butangan na mo og margarine og asukal. A few inches later. Yan na guys, among ibutang sa steamer. Anja among i-steam. Nagbukaw ng tubig. Na mo nang itak-ang dari. After 5 minutes, naanan. Yan na guys. Steam na. After 5 minutes or 10, balik ni guys aron sa pagsusi og naluto na ba. A few moments later. Hello, diyan na guys, naluto na among gi-steam. Nag-melt mi og star margarine, butangan og asukal, central, asukal na lang. Brown sugar. Sakto na din. No. Mayroon mo tayo. Ining ka-melt na dari guys, among ibutang ring gi-steam nga kamuti nga binanggod. Saging. Ay, mali. Saging nga binanggod. Dede kamuti. Sorry guys. Ibutang na. Naibutang ha. Ano na? Yan na guys. Luto na si Jawa. Ready to eat na. Siguro karon pa muna kita og saging nga gihimong cake no. Nahilaw pa. Hilaw pa ni nga saging gibanggod. Gi-steam. Ya pagkahuman ginagmelt og star margarine og brown sugar gilunod ang gi-steam nga saging. Niya na guys, luto na guys. Daghang kaadtong salamat sa inyong pagtanaw sa among video karon. Og hinauton ta nga imo ming i-subscribe, comment og like. Daghang salamat. Bye-bye. Hello, diyan na guys, naluto na among gi-steam. Nag-melt mi og star margarine, butangan og asukal, central, asukal na lang. Brown sugar. Sakto na din. No. Mayroon mo tayo. Ining ka-melt na dari guys, among ibutang ring gi-steam nga kamuti nga binanggod. Saging. Ay, mali. Saging nga binanggod. Dede kamuti. Sorry guys. Naibutang ha.
Yan na guys. Luto na si Jawa, ready to eat na. Siguro karon pa muna kita og saging nga gihimong cake no. Nahilaw pa. Hilaw pa ni nga saging gibanggod, unsa gi-steam. Ya pagkahuman ginagmelt og star margarine og brown sugar, gilunod ang gi-steam nga saging. Ani na guys, luto na guys. Og daghang kaadtong salamat sa inyong pag-tan-aw sa among video karon. Og hinauton ta nga imong i-subscribe, comment og like. Daghang salamat. Bye-bye. Ano na guys. Steam na. After 5 minutes or 10. Balik ni guys aron sa pagsusi og naluto na ba. Yan na guys, among ibutang sa steamer. Unsa among i-steam. Nagbukaw nga tubig. Na mo nang itak-ang dari. After 5 minutes, naana ni. Hi guys. Ni ana pud mi. Si Nanay Basing ni ako uban sa ahong igsuon nga si Delia maghimo mi og banana stem cake. Ni aya mong kuan ingredients saging nga gibanggod. Ini ka magbanggod butangan na mo og margarine og asukal. Ako nang ipainom sa akong PWD kapayhang bana nga na ay sakit. Thank you guys sa inyong pagtan-aw sa akong channel. So, manghinaot ko nga inyo kong i-comment, like, and subscribe. Daghang salamat guys. God bless.